Bato-bato sa langit. Ang tamaan paksi. Kusog ka magpain prempres. Tabang dito, tabang diri. Picture, picture, video diri. Pero kung imong kaliwat, muduol mga yubog tabang. Dili ka mo tagad, kay dili ka mo sikat. Ang panahon karon Bago na tungod sa social media. Kung unsay uso sabay ta para pakitang tao ug pasikat ta. Kusog ka magpa-impress. Tabang dito, tabang diri. Picture, picture, video diri. Pero kung imong kaliwat, muduol mga yuog tabang. Dili ka mo tagad, kay dili ka mo sikat. Ang tinod pagtabang, dili basihan ang pagsikat. Dapat kinasing-kasing ug maghatag og tunay nga feelings. Bato-bato sa langit. Ang tamaan paksi. Kusog ka magpa-impress. Tabang dito, tabang diri. Picture, picture, video diri. Pero kung imong kaliwat, muduol mga yuog tabang. Dili ka mo tagad, kay dili ka mo sikat. Bato-bato sa langit. Ang tamaan paksi.